พี่บารอนักเลงดูดัชชันกันราชลองเปลี่ยนสุภาพพี่ชุกบอลมันตากจานมิดชวนผ้าชิคุบอลกับแบบนี้นี่เป็ดช่วยกันมัดบักกองสันคุณมองลงริมมันตรีรังบ้าอุปนรัฐสังมายกับวิลเลียมนักการ Urban Water Supply Project Phase 1 jangka Amrut 2.0ลับลี่กับมอเตอร์ไซค์รally บรรดาเคกจิงดับยุคสันสเนมกจิงไหลโลดากจิงเกวลามันน BSF Headquarter ชลองปลายกระสอบกับแดงอีกตุลับภาษาเต็งจงกินให้ไกสคูล SSA กับบลองอาร์สปะนิฟูอาร์โคลดติงกาเป็นติบมันตรีกตนาปุลิพุธีบาดละเป็นลองyang kejengkan mau buram ya kiriu kra kam khlea hapok kapang pedeng katenra jong kalong renyang ki kubor ki babnya menteri rang ba kam khlea konrad sangmahin ke sngi ulo ple pajbai ke program rural backyard piggery scheme hapok national livestock mission nag bentar ke mentoy ki nongrap habanihat riboy district habakran hakan ke sngi konrad ulo ang bakasarkar lang bagi scheme ban penmi ikilat da ka pentikna bagi nongrap kinla ban kamai lang bagi kamri jingri ha ka poro plat pajba scheme la sam south league kun snyang light league snyang kan the bat we snyang khpa se ki nongrap ban kan tiu ka jing pen khai ki kun snyang ban penla ki nongrap ban kan tiu ka jing yo jongki This NPP-led NDA government has done its best to reach out to different farmers, producer groups, and different families in the rural areas. Be it our milk mission of 209 crores, be it through the piggery mission of 214 crores, be it through different self-help group programs where 4.5 lakh women today are engaged in this program, and close to 320 crores have been dispersed to different self-help groups. Menteri Ketnat Puli Puthi ubak lakmen rumbui ulang bakatnat kadang ap ia kejubab National Testing Agency NTA halor kamat bayade bat katuk niki kena puli kejela kibahapan yale ia ke eksamen kiwet ha kiwai pat kejela wat hadin ba kilajit ia ke jaka yale exam hamikhlea kum ka center habakren bat kilat pathai kubor ubak rumbui ulang bala pentip sha u dakinong ilam ke seng Khasi Student Union KSU ba kidon katuk niki kena puli bawat hadin ba kilajit ia ke selang kum ka center jongki ban yale ia ke examen kiwet kilayo ia ke admit card ke bapen i ia ke jaka yale ya ke exam kan deh hagoti bat dan ru ki beyo ha aizol ubak rumbui ulang bakatnat Puli Puthi marmar kalai keren bat ke NTA ba kumba bat kumba sipungut ki kena puli na kejala ki kendo ya kene ke jing kat kum ubak rumbui ya ke kiwet ha mikhalea lapen long shelong ribhoi bat tura the commission is communicating with the NTA. But as of now, as I speak, I have not got any response. What is the response of the NTA? So let's hope that the NTA will be able to allow the student, if there is any seats available in the state, in our state. Kerang bandra ke ya kejing dap nyup san senam kejing light load kari ke BSF kan penlong ya kejing yat ba daki tuk ke school outreach program shwa bandra ke ya ke sengi buram na hikai bat kiwe ke program pen e-culture na do unai tung hado uno pra ar hajar afuar kumsi benta jong ke program la kewe ek lama jong kejing yat ba ki tuk da Dr. Lajaram Bishnoi IPS DGP kamiklia na BSF ka mau pat chelong Kenya sakin nyutali gejala kata Meghalaya, Assam, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, bat anbenkut hanong ba Delhi, haka country terik nai lur arhajar arpuar. Kindan kumbalai pungut kinong nya tuk markat santli nakaliang ke kenhun nya tuk shenrang bat kente ke BSF kata ka BSF Janbas bat ke BSF Sima Bahavani.
Habakren hakan igasngi ubisnoy ulaban ba ka motorcycle rally kan rakhi ya jing dap nyupsan snem kari bat ya jing khraw ke history jong ki bre jong ka ki culture bat ki jing job jong ka. Ulaban juru ba kani ka jing yat pat ba ka sapen sapeng kubor halor ke jing long kawai kari bat ka mensim idri hapereng kinong shong snong. Menteri Ketenat Puli Putih balak men rumbui la pentip ba kesorgar pedeng dangchen kelapelaj ia kasong tengka ba ars pa nyupu ar kelor tengka ban siudap ia ketulap basa jong kini kai SSA. Habakran berkilat petai kubor ba rumbui ulaang ba ansapa ia kini kepisah kani katayau bat mar yayo ia kepisah kesorgar jela kan salak ban siu barok ketulap ki basa teng. The government of India has sanctioned the amount of about 272 crore to the state government for the 10 days back. But I hope that the money, the fund will be transferred this week itself. Then only we will able. Habaraki ya ka azadi ka Amrit Mahotsav bat hapok ka jingpi ketenat kolshor ke Sarkar India lapenlong ya ketenra jong kalong renyang kepada ke program ban kenmau ia kiriu kraw ke jela da ke Shillong Law College ringkat bat ke Positive Energy Art Foundation ke lapenlong ya ke National Seminar bat ke National Art Workshop ha ke jela nadu menta ke singi hadu ke lai terik nailur ha ususu tham auditorium. Habakran hakan ngisni Commissioner ba Secretary Ketenat Arts and Culture ba Frederick Roy Kharkongor ulaang ba kapang pedeng ketenra jong kalong renyang kebakran Jepang ke jinglong tenrai kalong kamat kebayahap ha amtang bat ke jingdap nyupusan snem henrai ru hakipor ke benang wan namar ngide ban kenmau ya kanu ke rukom ngilayo ya ke jinglai loj ulayaro ya ke Sarkar India ba Ketenat Culture ban Pau nam ya kiriu kra kum utirot sing sim ukiang nongba baru patogen sangma ki balaya kun persya ya ki dole tang dauk nam bat kerenti. Your very theme katenrai jonga longrenyen which talks about the roots of identity, I think is something which is very relevant not only for 75 years but for all time to come. I would like to appreciate the Government of India and the Ministry of Culture for putting a spotlight on the unsung heroes, on the leaders such as Tirot Singh and Kyang Nongba and Patogan Sangma, who in a sense are the precursors to the Indian national movement. Kiknyang padi Blue Beetle kila penjat bat penjulor ya kilengka ki badan Hamadan Riublay madan Merhoy bat hakathan langpi West Kasias District. Kini kiknyang kila penjulor ya kipentha keba kabalapan khuslai ya kinong rap. Habayo ya kijing ujor na kinong rap kidkhot ke Seng Hills Farmers Union kila penlong ya kijing lejngo ya kini kipentha bat kila shem ya kijing shisha baro ya kijing penjulor kiknyang. Kaseng kala pentip baka office kala shim ya kilat kilenti ban penyiap ya kini kiknyang bat kila kentu ya kinong rap ban lej shim ya kidawai penyiap kenyang na ka office. An penlang yang jing penrungkam sipai hapok ke agnivi recruitment rally ke Jela Meghalaya Happy Valley Shillong naduk ke khatlai terik nailur Hajar Ar. An penlang yang jing penrung kerteng nagabenta kani ke Juk ha Meghalaya Manipur Nagaland Arunachal Pradesh bat haki khatlai teliki district ke Upper bat Central Assam hakalai terik nailur Hajar Ar. Hakani kumbah rup pra hajar ngut ki kandidat kelawan ban tep kerteng hakin rup teliki rally. Kajing penrung kerteng nagabenta ki kentei nagabenta barok ki nyutli ki jela kathan stay lami ngi kan lang khandai terik unailar Hajar Ar hadu kah nyutrik unailur ki kandidat ki badan jingmut ki la ban penrung kerteng ila de shwa ka tarik bakhado batkin dakmi bnya batkin jing batai bala penmi ya kajing tip khamnya ya karali barok phila banyo ha online ha ke www.joinindiaarmy.nic.in. Mantapan ngimpi kajing long jiman kesuneng haslong kajing shit kalong 8.3 degree Celsius baik kajing kriat kalong 4.9 degree Celsius. Kajing sengam kau kalong nyup kendai nik spa menstep bat nyup we nik spa janmit. Kalak bandan kajing hap slap bermalum mala habon ki jakah.
Saisian pen mau yapi ini kubor jongi pila ruban page live ke YouTube channel jogi news celong. Chua pen poi sebukut jong tup kubor ngi pip yang saisian ni kemat bokong san. Kung mau nong rim Menteri Rangba ukon ba sangmai ke William Nagar Urban Water Supply Project Phase 1 jong ka amrut 2.0. Lapli ke motorcycle rally ban rakhi ke jing dak nyupsan senam ke jing lai loj da ke jing kawe lama na BSF headquarters Shillong. Pelaj ke sorkar pedang yang ketulap besak teng jong kini hikai school SSA ke balong ars panyu ar keluar tengka pentip Menteri Ketenat Pulih Putih. Bat la penlang ika jingken mau buram ya kiriu kau ke Mekhalia hapok ke pang pedang ke tenra jong ke lang renyeng. Dia perlu ketum lepoi cuk bukut jong tuk kubor jengim taga janmit haduk mini sembiang pila saksi keblai pi barok. In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well.